Ayaw pa oras kabalen. Kayan tabi mabilog a persa ng GNN TV 44 pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Pamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pura yung balitang may kalap nganing Lunes, May 5, 2025. Yako po ibeniginto at iti ing News Force, Pampanga. Mas matigi ka polisiya ing patupad ng DOTR para kareng mamasadang pampublikong saken. Aning report ng Patricia Mamango. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ing pa magpatupad ng mas matigi ka regulasyon para kareng driver ng Public Utility Vehicles o PUV katuki dareng malalang aksidente king dalan. Agpangkang Dizon, layon dareng bayong patakaran ng siguraduhan ng kaligtasan dareng pasahero at ing disiplina dareng hane dareng mamasada. Kabilang kareng ipatupad at takbang ing regular drug testing para kareng hanggang PUV drivers. Bang asiguradong gagamit illegal na droga kabang magmaneho. Dapat atin laring reliever drivers para kareng babiyahing mamabot na oras o migit pa bangay iwasan ng pagal at tundo amalyaring maging sangka ng aksidente. Katlo, ing mas matigi ka edukasyon kareng magmaneho. Reng takbang areti partila ning mas malawak ka kampanya ng DOTR at ning Land Transportation Office o LTO laban kareng abusadong motorista at bang asaleseng kaligtasan kareng dalan. Patupad la reng bayong panuntunan kareng tutuking Domingo kay bating konsultasyon kareng transport group at aliwa pang stakeholders. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pasalamat sa First District Congressional Candidate Pogi Lasatin king suporta ng Iglesia ni Cristo. Ay ning balita ng Patricia Mamango. Payabot yang pasalamat yang Angeles City Mayor at Congressional Candidate para 3rd District in Pampanga ay Carmelo Pogi Lazatin Jr. king Iglesia ni Cristo o YNC king pamanimuna ng Executive Minister Eduardo Manalo para king karelang suporta king kayang kandidatura king Kongreso. Pasalamat yan naman nila Zatin king lagyuning kayang pamilya at opisina king balaw sa tiwala daleng memalen king liderato at remplano para king distrito. Sinigurado na isundu ren programang makasaop kareng pamilyang Pilipino kapamilatan dareng makabalduga na batas at serbisyong tapat para kareng kabalen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King Balen Santa Ana, kasinaya ing tauling campaign rally ning grupo ng Labong Kayabe Batang Quiapo Star, Coco Martin. Ay ning report. Paruminggo bayong alalan, pasalamat si Santa Ana Mayoral Candidate Engineer Dinan Labong, kareng memalen, king balaw sa suporta dareti, king kayang grupo. Inyang Sabado, May 3, pesinayan ng talwing campaign rally ng grupo ng Labong at running mate ay Vice Mayoral Candidate Oday Nakpil, kaya tiging harapan ng Santa Ana Parish Church. Para grupo pasalamat, karangya ganang pinuki, karangya ganang kaya biwe susuporta, rin manong kulat tamo, karangya ganang followers tamo, rin core group, rin leaders. So po rin may malen, at talagang pamananggap laging motorcade, talagang one of a kind. Nung mihalal ang timong mayor, panikwana na kanong magawa, rin hanggang pengak. Takal ko pangarap, kaya katamong balen at takit dito. Mamuna, itang sabihan ng imposible na mira sa kining State University, sinali na ako talagang gabon at i-donate niya kakaiba na ng eleksyon na patang ako manungkulan para baka nito ikakaila, ika-eskwela kami kaya niking Santana at Timorin na itang government hospital na under ang Department of Health. Ita mira siya ito. Dari ng kaya namang gabon, anyara ito expect do rito. Ang pagdakala pa magbayo na malyariming susopan-sopan din kanakong kayabi. Kung sakali, hindi na kaya talagang pagkakataon, manungkulan, dakal la puwakit na pa magbayo kaya katamang balen. Lakwas namang may miyasaya karentinago ni panyatang ng Batang Quiapo Star, Coco Martin. Kompleto lang naman rin sangguniang bayan slate ng grupo ang kabibilangan da Dinatec Concepcion, Jerome Gadi, Soy Guevara, Miriam Lansangan, Verhel Malyari,
Gio Messina, Alvin Pangilinan at Alex Pasyon. At suya naman ang anak ng Labong ay re-election is 3rd District Board Member Lucky Labong. Ako po, Patricia Mamangon para King News 4 Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa ang mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Hindi pa rin balitang dapat tamang tutukan. Ing talentuda rin kainakan king pamangawang pelikula ing binida king 20th Mice and Scene Film Festival. Silipan tamo ing awarding ceremony king reporting.
Matagumpayang pesinayan ng 20th Miss Unseen Film Festival Awards Night inyang May 2, 2025 keti king SM City Pampanga Event Center king pamanimuna ning University of the Assumption Mass Communication Students Association. Kapamilatan ning temang Silab, a spark of truth, a flame of change. Bidala reng 13 student-produced films ase sentro karayng miyayaliwang isyong pang-komunidad. Yung mga nakatanggap po ng mga awards ngayon ay dumaan po yan sa screening process with our distinguished judges po for the 20th Miss Unseen Film Festival. So from submission, may mga re-editing po, then nag-submit po ulit sila para mas akma po yung ipapalabas for general patronage. Ang 20th Miss Unseen Film Festival po ay pinaghirapan po ng mga student filmmakers, kaya naman po supportahan po natin sila. Maraming salamat po. King Category A, kinilalang Best Film, ing Ikaw sa Bawat Araw, katuki ing Kaloy at Sitio Mapalad. King Category B, sinambot ing When the Credits Finally Roll, kabang pangadwa ing To Dance Again at Silid Linisan. King Category C, kinilala ing Kinalawang na Kinang bilang Best Documentary Film. Bilang pamagkilala kareng partisipante, ganapan niyang special screening kareng hanggang pelikula king May 5 hanggang 6, 2025 king UA Auditorium. Balaos ng patunayan ning Miss Unseen Film Festival na makabukla kaisipan rin kayanakan king pamangamit pelikula bang itas ing awareness king komunidad. Ako po, Patricia Mumangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Ing low pressure area babantening pag-asa palwal neking Philippine Area of Responsibility at alaning chance ang maging bagyo iti. At neking dayong 460 km king Coron, Palawan. King maragula parti ng bansa naman, ing easterlies pamuri ning mamapekto anya saan taming mapali at malisangan na panahon. Ing easterlies iyapi ning mapaling ngangin na manibatan king dagat Pasipiko. Agpangking pag-asa, alano man nakakit paparatang a low pressure area, kilub at kilwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kaking pamang balita keti king News Force Pampanga. Anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. Hailben nyo lang yan ng Lunes, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yan ko po'y Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.